إيه أزول فلاون مرحبا يسون صحة الفطور نون يا الوزير دي السوالي دو لاباج فيسبوك لا ميزون لا كولتور مولد معمري avec la direction de la culture et des arts de Tizi Ouzou. Et c'est le salon d'honneur, la salle de spectacle de la maison de la culture. C'est un spectacle, un méga gala, si vous voulez, avec la présence de Hamidi Saïd et de Rabah Lani justement qui est devant moi. Vas-y, Kakris, Ksyin. Molo Chirolif, أنا نصدر شيطوح بعد برنا دين حميدي سعيد ربح اكشني مثل مع ثقة ديني تحفظ الموسيقى اللي تظلم شطوح تصور بعض قلت وشولت ديجا يخدمن الموسيقى مردني صافي نكشم ديال ليستوار ازول لك حميد صافي بليزير اسنيني البوبليك اسنيني القبايل لكن ملان اسني غزل فلاون استزمر دي من سنون ناغ الصحة في طول ذاي ناس فرحان اثن شاركت ونتين كان ياك الشيخ سعيد حميدي سادية فوالا سادية حميدي سي ان بليزير ايمين ميا كارا ساكي نكوني كارا نعقل عن شاركت ونتين البوبليك داني هذه هي كيدنا صافي واقيلا اتلوث مع ربا ساكي اسنني يا ولدي يوسان يعطيكم الصحة إما سعيد أقدر ذاك السنة ذاي ناس فرحان سواطاس من ولا justement الموسيقى راه شي سا ان جور ان ستيل اونيك مي سي لي لا ميوزيك les musiciens c'est un truc de Rabah Lani tu as su créer justement voilà soit la connexion donc Rabah ايش تقول que tu as été influencé par un artiste des artistes ناغ واحد كان يخدموا الشياكي هذا السقسي لالي سيتادير هادي اون توت سامبليسيتي ذا شو امشي كزمر رمضان هادي فان يجرو ديالنا سيتادير الا قد يدير شي طاح لا ديفيرونس يمكن لا ديفيرونس انا كان يدوفير ذا شو لا ديفيرونس ديال الموسيقى بريد يمانيش من بعد يغور تسنو مكان ذاك بيان اسمح excuse auprès de vous chers téléspectateurs parce que sur la connexion alors à la question du style Rabah Lani يهضروا دينا بليغ bien sûr il faudrait pour s'imposer de la scène artistique il faudrait avoir son propre style et puis être reconnu comme tel. Voilà, donc ça doit la connexion, j'espère donc et puis il y a un style personnel unique parce que on est influencé par les autres musiques, donc on a tendance à suivre tel ou tel musicien, tel ou tel chanteur. Mais voilà, donc ça c'est un mélange, c'est un mélange de musique. C'est le fait justement qu'il écoute des chanteurs qui déjà يحمل نزرب اللي يحمل معطب الوناس نزرب اللي يحمل ونيس تمقلات الحسناوي et tout donc ce qui fait que ايش تلقى كلي جانت يجمع داك يقمد السيال الموسيقى الا يكرا ديال الستيليس يعني يتوسن نحملت مليح il s'est imposé sur la scène musicale kabyle. Merci bien Rabah, désolé pour la connexion dans Rabah. يعطيك الصحة وسقسيني حميد أسلم روكا في ديوسان أسلني غادي أقلا نشارك تاوليت كوم دابيتود مرحبا يس نوثني أكل مدوسان مرحبا يس نعنو كني داني يمكنني الشيخ سيد حميدي وتماثنا سادية حميدي داني أتنص فرح هذيك شمال خمس سنين فرحان. Merci bien Rabah, bon spectacle. D'ailleurs justement Hamidi Sadik Sadia qui ليس voilà Hamidi Saïd زول فلاك مرحبا يسك صح فطورك. Alors sur la chaîne Facebook de la maison de la culture et de la direction de la culture de Tizi Ouzou. زول فلاون ركدي مرحبا يسون سحر فرنون سحر رمضان نون انسان من سعدي وقتي جرزنا تصطاس تمغرايقي
اسني نخدم المجهود لنا هكا ديالنا كما كنغ رباح. انا نخدم المجهود لنا ودي وربي ينعم ان شاء الله. جوستومون سعدي ما دار الغرام باش دينا المينيت بيبليك. أزول في الأول أسوق ديال زعما ندير الصحة الفلاني تنميرت يمد سلامة كاكيا في تسمد كاكيا خاصك كيما مشادين يعني باش طاسيك زمرنا معنا تسمد توجور كاكيا سورتو ما دير لي غا 40 ويا بابا وكذا الله ني بابا حسني فودي كازان وندير تنميرت. سي فريمون بو سبيكتاكل ساكي دايور هاتو زري مالا باسكو هو دا قلت لهم دير لا لوج فيها مالا قلت يسانسي برا زمرا وديني اني كلان دي برا يغلب اني كلان داخل كلاس دونك وكي ذاني فرحا ما داني بلي البوبليك يحمل يكون حميد يساعد ساعين يسقسي كان ذا مشطوح ما هو ياك سي بارابور جوستومون à ta carrière artistique qui n'est pas physique, mais aussi physique. تعطي لز يوكني تشوف les albums. تيكون تغيمي des années من قبل التسجيلات. أنا كي عفاشو. effectivement قارن الحير تقولي فد الكون زي تشوفوا عاد chaque Ouais. J'étais fonctionnaire. Oui, je sais, c'est vrai. On ne peut pas être fou au moulin. J'étais inspecteur du cadastre. أنا نجري ساعة أنا صافي يحوج الدومين إلى قال نتعدل Et sur vous nous excusez vraiment, on est obligé d'interrompre l'interview